Decembra 1998. godine iz prirodne jame Hrastova Glavica ekshumirano je 124 posmrtna ostatka ubijanih logoraša logora Omarska i Kerater. 5. avgusta u Omarsku je došao Radovan Vokić, tadašnji aktivni policajac i vozač načelnika policije Sime Drljače, i prozvao 120 logoraša. 6. avgusta uz pomoć mještana Podvidaće, koji su prijedorskim Srbima otkrili lokaciju Hrastove Glavice, dopremljeni su do jame i likvidirani. Ovo strijeljanje uspio je preživjeti jedino Ibrahim Ferhatović. Nakon nekoliko dana uspio je doći Ibrahim do rodnih Ambarina, gdje je ispričao ovu stravičnu priču, ali je nažalost naknadno likvidiran. U naselju Kevljani u blizini Kozarca među kućama povratnika 2004. godine ekshumirana je jedna od najvećih masovnih grobnica u Bosanskoj krajini. Stari Kevljani su samo 1,5 km vazdušne linije od logora Omarska. Od tih 456 u ovom trenutku je prepoznato 352. Samo 300 metara dalje je druga grobnica Kevljani, iz koje je ekshumirano 143 tijela i slučaja, kako to kažu antropolozi. I ona je također vezana za logor Omarska. To je u narodu nekako se govori o Kevljanima kao takozvanoj intelektualnoj grobnici, jer velika većina Bošnjaka i Hrvata s područja opštine Prijedor, intelektualaca, je upravo tu ekshumirana. Karakterističan slučaj, mislim, Garibović Tahira. On je sa svoja 2 sina u Trnopolju uhapšen, odveden u logor Omarska, ubijen istovremeno, a mi smo tijela našli u 3 grobnice. Njegovo smo našli u Kevljanima, jednog sina smo našli u starim Kevljanima, a drugog sina smo našli u Jakarnoj kosi. To govori koliko su tijela premještana, koliko su zločinci pokušavali da prikriju zločine i kako su se odnosili prema prijedorskim žrtvama. Jakarina kosa je napušteni površinski kop u centralnom rudištu rudnika željezne rude Ljubija, u kojem je pronađeno 325 tijela. Prirodna jama Lisac nalazi se u opštini Bosanska Krupa. Iz nje je 2000. godine izvađeno 56 tijela. Radi se o zatočenicima logora Omarske.